Simon Peter Ilakut, Moses Oluka, Emmanuel Melejong, Nepeke da Deugresha Somongo, Tojina da Kwape Simoki, Yes Datumuna Katupruchina Lolo, Akuata da Aicutario Wichuchu, Akaulo na pono da Isisha Unirebe, Poto da Biane Bela Kinose Toge, Chiosote da Akoko Apalisin Nepeke da Icholongo. Joseph Okodan, Lord Ere Manager Lobisina in. I bosi na de pony Akoko Aquara na Bian yes de bala daibe. Biani ebongo obuveri tulo majeno obu Akoko esapat. I bili advaneba. Engari kapunga. So a lot of dengore abong na antipurchodin ne sapali somai askarli dareba. But I believe of a ban le mare palisi kada icholongo. So ibu do so I do bune so jeni tunga sapangunu kware. Ibu sapore sa do munu kwi da sai muku mu mare do peti. I lo. Bala bi sapangunu somaro simunu kisinu. Si tingi wodi sapang ba to bero ni na nyewe ben ko process. To bero na chama na kesi be ko process palisi ko da mo he palisi. Yo papa kaslo boy ngamu de palisi takanton ko pan. Kopande ya upolisi ne konye angini to tikere wala be nyebi jala tu sajo ko tala marale manare kesi to ngonu ko ko ete akodore ngo cha puga na to charing du ngunare to bana ni karnu puno nare la chani da la seme poto bili bobo ayauna Akoko ne jicha to ngada bobo iduelu Koko de kipela to ben konye so kape community da o se tigon bi dumu be resojo e jabe se boy ki yo disciplinary e buni police o jabe yo disciplinary do kapo e jene iduelu arabe se tima araiti ayar e bonguti iduelu ngun ba bongu kapo se community ayar awudan le do li police sa buon ko be bon awudan da ngona sala kini to ko de awura ka jenu ne polo e dar se do mera oto ni do e la tous do e do e passe tunga e tuno ko fane polo mo de kapun kate na teology ne jejo li sipo ji ndo mi ko kwen di diabu na raya mara gwela rebe ile dit kolo kare boreni mama jo Julius Okela tupito ne meya ko Kumi municipality ngesde pupa pipil no ikanuda kopekwa ne keuno rado ketaete na da Akoko Taun obala da eba atumuna kaluda ipunge ngesda kopekwa na hilo kinose pone akiro tokana Akoko ko pano Taun lo ikeuno noi ani apara na lolo mama da joto tomorrow sa ruko di police na aka munulu ayeta boku no asola wora batro na sola light onga jini bele just biti Akoko bisina na so ikiona Akoko ndo venga jini nyoba ya utakira na Akoko ikiume but anyu ko pa nengo idwe ni pu akesi nuko pa negolo kete bisina ne rave street kids akono nga salam kitu alu nyoro to ngala roko teni idwe luke pa kitu sana eje to ngala kisin konye duchu iso e base bonebe du munu joke de exhibit tinani ka tawlara umuna ratese abale ngobe ara ngaja asoma apuganda yang ko kala Kanu nara iso de bada ne rida eta ngata be ikamundo kelere ata na kineta kirokata no ara edo nete chao na kwa pudo amenge yala ma keda Akoko ne je Kumi elipita ngapugani owanyulo soma tiazibini frequent ni Kumi akirotana da Akoko ngezi kopekwa na ekeuni no tomo Kumi town ido angeni boy city ne peta e walare tena akwa pejaida boy city na da Akoko Kanoka TV East Martinopolo Kumi municipality Kumi district